Aikari ya mararurunganire o nginyagia nja cia wabici cia ruhonge rwa TARDA kaunti-ini ya Machakos kuria marerekeirie mateta mao makiuga ruhonge ruru nirurahingiriria tabarĩra iria itanyĩtwo gukinyiria aikari a wadi ya Makima Embu. Marauga mwihoko uria marari naguo wa kwigira na mai micini yao riu uhanite o ta kiroto thutha wa ruhonge ruru kugiririria utambia wa miferethi ya mai. Wamenyima barabara kutengenezwa, TARDA wametukataza maji, TARDA wametufuatilia sana. Huku kwetu hakuna maji, hata watoto kwenda shule inakuwa shinda. Hawaongi vizuri. Kuringana na Steven Musyoki, mwene kandarathi ĩno nĩambĩrĩirie wĩra wa kũhagĩka mĩberethi thutha wa thirikari ya kaunti ya Embu ũnyitanĩri-inĩ na kambuni ya utambia wa thitima ya KenGen kuruta makiria ma ciringi milioni 120 no wĩra ũyũ ũkĩamba kũrũgama. Mitaro ilipochimbwa walikuja wakasimamisha mitaro, wakasema mitaro imepitia kwa vichaka zao, na vichaka hizo ni sisi wenye huwa tunazichunga. Kwani wao wanataka tufanye nini? Wanataka tukuve ama tufanye nini? Leo hii tuko ngangale tupewe kwa vyovyote vile wanataka ndio tutafanya. Usalama uonekane, maji tupate, barabara tupate na tulime. Aikari ya maugite matumaga thabarĩ cia kũraya gũthiĩ gũcaria mai kuria matũnganaga na mogwati ta gũtharĩkĩrwo nĩ ing'ang'i. Hao vijana wetu waliumwa na mamba na wengine wakaumwa na kiboko, hamtatulipa, hamtaturudishia. Si ni kweli? Jibu letu ni hili. Hawa watu wa Makema ambao wamekuja hapa ni barua ambayo inatosha. Ona kuhanora uguo, Morris Nyangwara, afitha kuma ruhonge rwa TARDA, augite tikugiria maragiria aikari ya makorwo makiheo mai ende gutiari na miario gatagati kao na mwene kandarathi mbere ya wĩra ũyũ wambĩrĩrie. Wakati walikuja kuchimba maji hawaku consult surveyors wa TARDA, hawaku consult managing director, hawaku consult management. Augite ni mararaniria niguo gwetha kihonia na ihenya o ta uria kwahoteka. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro.